Shubor nakaslem jong unong san hima. Unong ilam kaseng Voice of the People Party uba adan mala basayomat. Habakran na kajing ilang haram bray hakas nisa jan jo katayo balala. Ulo ang balada kipat ba kijid ika VPP kathma ka jongki kalong persya ya kajing bamsam bat anuan ra ya kasensyar ka kadar ka bakhut. Uba adan ulo ang ru ba nalor ka reservation policy ka babut kalong bakin dawa na ka sorkar ban wengi ki chairman ki basyutong palat put bani kita ki consultant ki balong ka jinglot put ya ka pisa upat ba ban na kata ka pisa la ban penbiang ki dawai hagi jaka sumar la ban penbiang ki tulap ki no hikai la ban yarap iki khon samla ha ka sengkam sengjam Nyarang pintu ia sorka, bahwa pintu nyimtre kerana reservation policy. Kini sih kasih. Kiwi parti kia tu kan hanga bagi punya abuk kan pengkawai lagi mak jikulah. Saya nak babu kan ni. Mak. Kemudian kan kalau bila kurang makin kentai yang reservation policy, bila nak sorka balik dipre kami dulu. Belajar pak. Kalau hamsul thamla kalau belajar tangai jika ini kita reservation policy. Kamu jual pula lipat berpatih. Ini kita kamu dulu menolak ini. Hanya kalau nampak macam top, plan dibuat ikan jiwa bagi pendera yang lebih dan apa menolak. Kamu bersiaran. Habis ini kimpatin belikat kita abu. Balik nama malah bu ini kemat cikulah. Oh nak semlam aja kesana. Kali kamu yo ikut. Negara ini angka Voice of the People Party kan datang ke seng election. Kali ke seng menjeng apa jadi. Shilter kamu yang yo. Ini election. Kamu mesti orang ini pun. Yang ini. Katma nampak ilong ini mana?